Ez roşkar ji Herêma Serhedê ji Mûşê Milazgirê me ji zaroktiya vir de jî nava hunerê de me ji nava rêxistinê de bi aliyê bavê xwe ve maliyê malbat ve nav tevgerê de nav rêxistinê de ez diçûm têm. Zanîngeh min li Dêrsimê xwand. Piştî zanîngehê jî ez hatime İzmîrê bêriya wî zanîngehê li Yalovayê bûm, li Yalovayê dayîk bûm. Axaftina Kurdî jî li ser gêraniya kurdewariyê malbata min zehf bû, hesnê wan zehf bû li ber wî em li Yalovayê bûn lê dijî asîmîlasyonê malbata min serket, malbatên hemû malbatên aha jî hene piranî jî milletê me ahanin gava ku mêla xwe bine ser zimanê xwe, ser wêjeya xwe, ser kevne şopiya xwe pêk tînin û ser dikevin. Malbata min jî ji wan malbata yek bû. Hemû ji nava tevgerê de diçûn dihatin. Bavê min jî hunermend e, li gel bavê xwe mezin bûm pê re yanî dest dayîn em divên. Apê wî dest dabû bavê min, bavê min jî dest daye min. Ez ji zaroktiyê hetanê xortanî, hetanê îro jî li nava muzîkê de me ji xênî muzîkê jî ez xwe endezyarêm karê avayan dikin. Em ê strana girtiya siyasî ji wan yek jî hevalê Mahmud Yamalak strana wî adarê stranekî nav û deng ji çîbûna xwe hetanê îro stranekî nav deng e ser gel tesîrekî mezin kiriye. Ez ê wî stranê gorê dilê xwe bi tarza xwe ez ê bêjim. Çun eseri çayı gabar Kulik ve bun nekşa bihar Çun eseri çayı gabar Kulik ve bun nekşa bihar İdi bese zulmane yar Gelek hoş mu şayadar İdi bese zulmane yar Gelek hoş mu şayadar Adari hoş adari Berbihari adari khoşadari kulil ka berbihari mene zor desti kevne peresti mene zulmu kholedari mene zor desti kevne peresti mene zulmu kholedari adari khoşadari kulil ka berbihari Şervan el serzinar ulat Dibizin berb roja felat Şervan el serzinar ulat Dibizin berb roja felat Gellim rabe rojanu hat Ev şehidin revşa felat
gellim raber rujanuhat ev şehidin ravşa velad adari khoşadari kulil kaber bihari adari khoşadari kulil kaber bihari mene zor desti gevne peresti mene zulmü koledari adari khoşadari kulil kaber bihari çeldi şehit seridani dizildan al berxedani çeldi şehit seridani saldildir o katolani liserciya ronidani saldildir o katolani le serciya ronidani adari khoşadari kulil kaber bihari adari khoşadari kulil kaber bihari بله موزیکا کردی ده همان دمین دا ناو آستنگی دا ناو دجواری دا خو گوره خو پاراست لورا ویژه که خورته یعنی چق اسیمیلاسیون جی باندور جی پیک وره سر دیسان جی لجی کی دا وکی آوه کی ناوا قیمه دا دره و خود درخه ناوا روه تشتی که سانه لسالا حتی نی سالا نودی حتی نی 2000 سترانین کردی سر موزیکا کردی از بیجم سر موزیکا کردی پیشکتن پرچه بو لوان دمهنه کی راوستاندن هه او جی لسر تایبتی سر کردی نینه یعنی جیهان ده هر تش دوگهره پرگالا جیهان دوگهره لبروی لخواسته که انسانا خواستنا انسانا ستران بیجان لهر تشت دوگهرن دفرماسیون تیدا چید بن لدی ساجی موزیکا کردی یعنی گاوا حسن خو از بیجم گاوا از بخو به هر عالیه و از بکار بم خو ifade بکم لدی ساجی موزیک جبونا من جرا یکم تایبتی اوه یعنی هر تش دل خو یعنی از عاجزیایی که من هبه یعنی خمگینیه که من هبه تو شیرت تو خبردان لمن تاثیر نکه ل سترانکی یعنی سترانکی از بیشم آنجا سترانک کردی از گوهدار بکم سر من دیگه تاثیر. جغینی ویاجی وجه به نویس ناو کرده دا گلک پیک ناتو بو بله ل آلیه 1590 پنجاه دا شرفنامه یعنی بریاوی احمد خانی فقیه تهران اوانا نویسان هنه لیدی ساجی گله کرد شرق و سرپیهاتین بویران تماما سر موزیکا کردی سر دنگ بیجی حتی ایرو آنینا پاراستنه لبرویجی موزیکا کردی وقتی جبونا شوق شنگینینه
بله شوخشنگی işte be lejğeni şoxşengi jibona cevateji jibona dirokeji müzik akordi ciyeki giring digre. Bele serve goteneji tego stran em strana xewna min dikarim bêjin eva stran jî bi aliyê şivanperwer hatiye nivîsandin û wekî dîrokê da rêverên Kurda çawa ji bona gelê xwe dijraberî an jî ji bona gelê xwe xîret nîşan dane li ser wan tişta kurtasî navê wan tîne bi bîr em li wî stranê bêjin. Xewna min. Weylo, 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 lo. Weyle, 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 elçi xewek şirin bu, elçi xewnek rengin bu, medxewna xwe dedî bu, Kürdistan rızgar bu. Ser bir cad yar bekir min vali kumi zekir bala khulda mizgevda Şeyh Sehid di dar vekir ev Şeyh Sehid piran got ye çukur te Kurda بمليونان كردانه وبرتشي بسر الدار Ver çume agiri Dilim hur hur digiri Jeniş kavel dengek hat Evdengi doktor Fuat Dersimi çida Xwecdik şameti da De ben her kevreki da Seyid Rızo dite da Başı çume berbijir Rasti min hat alişir De gololo şivano Berxinir jibonakir De dersimi şirşire Çizine haçmire Zirzani hazurzani Dvi tifingam orzani Muhabbet Gelek istir kimin hat Çumba cari muhabbet Gelek istir kimin hat Çi şahi çi xoşi bu Goşivano dibxir hat Çu meydana çarçıra
çelhistan gudun vira Ahli gidi dünyayı Hazi Muhammed Miramba Ez vî karê yani gava ku ez dikim ji zaroktiye ver de ez xwe zanim yani zanîna ku ez xwe zanim ji zaroktiya xwe ver de ez nava hunerê de me tevgera hunerê de me lê eva tevgera zor zehmetiya wî pir e li aliyê ewlekariye de her aliyê de li sîstematîk li ser te dixwazin bandor bikin li ber wî gava ku li ser vî karê yek bu stranbêj an ji strana bû bingeha xwe gere xurt bike paşê derê holê li ber wî ez gava ku hine cara heval min rexne dikin divîn eva çend sala tu li nava vî karê de lê hî jî ne berhemekî te ne tiştekî te ez hî jî xwe tam angorê li vê hunerê ew zimanê qedîm pîroz gorê wî zimanê ez xwe amade hîs nakim xîma bingehîn gere ez dixwazim ez tujîkim ji bona civakê Kurdistan deşt û şaxên terengînin avên jiyan Kurdistan kan û maxên terengînin Bağın gülan, bağın gülan Ah Kürdistan, ah Kürdistan Ah Kürdistan, ah Kürdistan Niştiman kargeril teraperine ve kahraman Niştiman zarukil tel tevşiyar bun şöreşvan Roiştiman kargeril teraperine وقهرمان نشتمان زاروکل تشیار بون شورشوان آخ نشتمان آخ نشتمان Kürdistan Singo beriyete kuyabu Bağubistan Ah Kürdistan Ah Kürdistan Ah